Kosovu i Metohiji. Velikim aplauzom pozdravimo predsednika Srpske liste, gospodina Slavka Simića. Braćo Srbi i sestre Srpkinje, pomaže Bog. Hvala vam što ste se danas okupili u ovolikom broju na poslednjem predizbornom mitingu u Kosovskoj Mitrovici. Hvala vam za svu podršku i snagu koju nam dajete, ali pre svega hvala svima vama zato što ste sve ove godine u zagrljaju Kosova i Metohije čuvali i sačuvali čast i obraz Lazarevu, čast i obraz srpskog naroda i čast i obraz naše države Srbije na ovim prostorima. Hvala vam jer mi imamo samo jednu zemlju, jednu jedinu Srbiju koju najviše volimo. Imamo samo jednu vladu, jednu jedinu vladu, Vladu Republike Srbije i imamo samo jednog predsjednika našeg Aleksandra Vučića. I svi oni imaju samo jedan jedini narod na Kosovu i Metohiji i imaju jedan jedini srpski politički korpus koji se zove Srpska lista. Srpska lista je srpski politički korpus u koji je upravo najviše uložila Vlada Republike Srbije i naš narod koji živi na Kosovu i Metohiji. I upravo je Vlada Republike Srbije institucionalno i politički prisutna na celoj teritoriji Kosova i Metohije. Ali hoću, draga braćo i sestre, da vam kažem da nije prisutna samo u opštinama sa srpskom većinom i u sredinama gde žive Srbi. Vlada Republike Srbije uz pomoć Srpske liste institucionalno i politički je prisutna i u Prištinskom parlamentu i u Prištinskoj vladi i mi upravljamo političkim životom. Jer Srpska lista je glas i lice Vlade Republike Srbije, Srpska lista je glas i lice srpskog naroda sa Kosova i Metohije i Srpska lista je glas i lice predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića. Zato budite uvereni da jedino Srpska lista uz pomoć i podršku naše institucionalne majke Vlade Republike Srbije može da se bori za prava i interese srpskog naroda na Kosovu i Metohiji i da jedino Srpska lista uz pomoć institucionalne majke Vlade Republike Srbije može da se bori za svako vaše radno mesto i možemo da se borimo da sačuvamo naš motor ekonomskog razvoja, našu Trepču, jer jedino Srpska lista ima jasnu političku poziciju, ima jasnu političku strategiju i jedino Srpska lista ima jasnu i definisanu političku strategiju i program, a to je da sačuvamo teritorijalni integritet i suverenitet naše države Srbije na Kosovu i Metohiji i da štitimo rezoluciju 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Zato, draga braćo i sestre, Srpska lista ima jasan i definisan politički stav. Nikada, ali nikada nećemo podržati ni u kom obliku formiranje takozvane vojske Kosova na Kosovu i Metohiji. Nažalost, oni koji su odavno izgubili čast i obraz, formirali su neke nove političke partije koje su se suprotstavile našim interesima, suprotstavile našem narodu na Kosovu i Metohiji, ali ja vam danas ovde otvoreno kažem da takve političke partije nemaju jasnu političku poziciju, nemaju jasnu i definisanu političku strategiju, niti imaju jasnu političku perspektivu, ali nažalost, draga braćo i sestre, njihovi mentori iz Prištine i tekako imaju jasnu političku poziciju, jasnu političku perspektivu prema njima, jer žele od njih da stvore i naprave sagovornike kako bi formirali takozvanu vojsku Kosova i kako bi
bili oni glavni sagovornici da otimaju našu državnu i društvenu imovinu, ali ja sam siguran da ćemo im odavde danas ovog skupa poručiti da im nikada nećemo dozvoliti da nas obespravljuju i obeshrabruju, jer srpski narod je uvek bio jak i mudar kada je trebao da brani svoje institucije, svoju imovinu i svoj državni i nacionalni interes i ponos. Draga braćo i sestre, 11. juna moramo da sačuvamo čast i obraz, jer 11. juna naša deca gledaju na nas, naša država gleda u nas i 11. juna moramo da pokrenemo našu najjaču mašineriju koja se zove jedinstvo srpskog naroda kako bi na birališta pokazali koliko smo jaki, koliko smo snažni i koliko smo jedinstveni. Hoću danas svima da vam poručim sa ovog skupa da 11. juna kada izlazite na birališta sa svojim porodicama ne odlazite iza nekakvih paravana da glasate, već da glasate javno, da glasate pred svima, da glasate za 22, da glasate za državu Srbiju, da glasate za nacionalni interes i nacionalni projekat koji se zove Srpska lista. Živela Srbija!